Mayam Krumzari adon Ingrips Impact News ne Rajnong Thongbam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Utram Okchari. How ki bacha hi 2015 da Manipur Board of Secondary Education Manipur na laudana pangtho ki pa high school living certificate examination ki fall ngarang laukthokre punna mahiroi lising kunthra matoi chatre ni phuma panna parikha tha ki badal lising kun chatret yankhai humdoi habati chada humpu manga dasmik hum tere ki changda pass tauki aduga top 25 habatare khwaidagi mayamna phangba mahiroi kun manga lokotpada kun manga sida mahiroi kun manga dilai dami yankhai manga yaur ki hai tare marks chap chap manna phangba khar yaubadagi mahiroi yankhai manga na top 25 position da laki adubu hairiba mahiroi yankhai manga sigi manung da sumnatagi ama khagna kogi private school gi okhide yankhai mari di private school gi mahiroi sing oikhi aduga ama khatang yaur khiba private school gi oikhidba mahiroi edusu akoigi semi government gi school haiba tare full government school nataba completely government school nataba kogi government aided school am khaki orami gokul high school haina khangna ba kogi posangbam bishnupur da leiba aided government aided high school asidagi mahiroi am khangna kogi 55 top 55 natraga kogi top 25 sida am khag yobungam ki atopa mahiroi yankhai mari adudi private school lagi oiki matang soida hangbu ya ba question di hojik la iba figure mayam haiba tare figure sing asi yankhai manga gi manung da ama khata ma government school gi wari basi karino masi chumna tagi figure ra figure sigi ta sengba wahan tho karino hai basi naina langi damakta aduga maruina government selyam na changna mahitam haliba koi semgaliba government school singi mahiro sing sikadai di sakhra bage kari gi damakta output puthok bangam dribno top 25 ta aided school gi mahiro ama khag yauraga yankhai mari asina koigi private school gi kargi damakta oiribna habi matang da khana nei damakta ngasi impact news ki studio lengsin lebiri basi joining us tonight on Manung Hutna all Manipur recognized private schools with welfare association ki secretary obiriba ko yoja el joini aha makta doja joi bataram mokchari welcome to the show appreciate you joining also joining us all India state government employee confederation of Manipur ki president obiriba oja maisnam joy kumar ni oja joy kumar busu taram mokchari welcome to the show appreciate you joining too and ahan ba question si oja ni maki oina dumak open oi bai tar oja ni mang anytime adum khumir pa yagane to to start with oja joy kumar oja joy degi dum haujar ga tar oja na ko private school mayam se su yengsin biri banina private school welfare association ki body sigi secretary obiri ja kari oja gi wakhanda kari khanbi handa ki top 25 ta mahiro yankhai mari yawse man da mahiro ama khakta ma government aided school degi ba government school degi amta butholok tre tare yankhai mari sina loina ma private school degi ko eri se masi kari haibe ni kari degi tholok pone khanbi ana makta da aina thamjani go fumsi taseng namakni family amadagi afawa miyo ema yaurpada family edu noi like that akhoi association gi makha da leijaba private schools sing haiba tare asigi maraktagi afawa satra maya ama thorok bai basi akhoi gi di noi tobudubu akoi na khanjai madudi masi private amadi government yengdana tholoi ba satra khudimak iramdam sigi production ngaktani aduna akhoi na masi sa private amadi government haiba thamjadana akhoi fare bi cha sing loinana government gi school sing degi fangbang am hogra bi cha sing khudimak akoi manab miyeng da thamjai haina logjik ye manab miyeng da thamjai no janta fire du 1 out of 55 topper yankhai manga manung da ama khatamak government natraga semi government koi aided school sidagi oiri 54 private dagi ni khena badi khar dile re this is not a mere statistic chum lagi number am khagna ti hai tare khena haji masigi wahan do amade lebam thoi government sida government gi school mayam si Manipur government na sel mayam thada dana yam kana honariba akogi area am khane to hairiba sel sam jana thada riba school mayam sidagi only one student khak tholaga 55 ki manu yawbunga mise mase kenom di lere havni oja jo command lakti oja gi di kari miang lebi mata si maroina am puno pokrom jari koi government school gi hoji soirei basi maroina koi institution sing gi head of the institution adi administration da asoiba lakpa haitare head institution oi bising si na my school sing si fazana ran to wanga maktaba adi mai mathakta amamuk leibadina private school gi na asagi head of the institute na tragana provider na kaimbasina yam fazana control sing amme the government gi na control si sunga maktaba haitare asina mathakki asoiba kharsu lei maruna whole government si gi system sida ekoi system education system si asida asoiba ma okay asoiba lere ozagi me asoiba se sport out to bi haitare ka sidi sport to bi sine asoiba se si maruna government gi asoiba ni sine koin haijaningi ni aidi okay government gi asoiba ni adu matang sida oja joi di koi private school gi welfare association gi
secretary so every minute loops salary ni na koi private school ki sukhan da ya de maramatuna koi ki private amadi government school ki khena bathamdana pass to oliba mahiro sing si club embrace to si moi myam si welcome to si have appreciate to si have ni adu boja matang sai the government school se somewhere maning da lehre have ki mami di chauna tari private school sing sina lead to re have ni adu bu masigi othokpa yaba maram se number 1 koi government ki side ki koi privatization policy hai tare private school mayam da chance prapati ka sidi private school mayam leire maram atu na government ki school sing sida chatpa ki sang se yam handare hai tare mahiroi sing ki number 2 koi ki quality education se government ki school la piba ngam ta ba private ta na ka hai na private quality education pire hai ba ki mami se ta abdi mayam se loi changnari maram atu na mahiroi masing su private lo yang gore masi so pek am di proven pek hai tare aro boina koi ki masih myth so abi ay reality so abi ay natte ta har pasu ay to bota se mudi oiri bani private school dana english se hena phajana takpi habagi wakalo namada aro ga government school dana english takpi da bagi mong taksu takpi de ay tare tak tar ga su yamna limited ro takpi bana mar moidra mayam si reason ahum se na mar moiraga koi private school la chana bagi mami tare mar maduna so koi competition de yor ku matam da government school gi mairo sing sanda ki metric exam da ayamna rank sida salak pangam dawne hena khanje ojagi di akoi hujigi oiba akoi gi diplomatic oiba ba khumna ta bita straight cut to cut ta karini khan biuja taseng bagi di private school amadi government school ani khenar bu sigi maru oiba maram amakhak lai number 1 akoi mapu pan pot amaga mapu pan da pot amaga gi aduma khenaba legeni taseng na harbada government school sing city ayambana mapu pan zarga su yengsin bagi adung laba akoi gi thong si khar nemi adu private school sing da di haktheng na magi school dugi authority na haktheng na yengsin bagi changsi adu ki mati kwangi maduna maram oira kanda private school na government school dagi khar khajik hen bagi sangsi helakpani haina thamjage okay yengsan be hen badagi ni amana mapu pan ba amana mapu yam chauna pan darga su yengsan bakan bani na quality education pi banga mi hari adu government school matam hujik hujik lairi ba apa ba oja sing apa ba bureaucrats daga politicians lairi ba scientists ogi or ama boiro lairi ba apa mayam se ayam mana akoi gi matam gi government school dagi tholok panga tana ayam oiri private school dagi di hujik generation ama ngai batari hai batari matam khadi ngai batari madu dagi tholok thokwa hore hai bati yare adu ayam mana ari ba all school government school dagi tholok hibanga tane adu ngasi gi 21st century gi alna traga koi late koi gi 20s hai tare ne 20s ki matam early 20s idati private school sina loina rule torpui mamyum tari handak da so koi gi government gi school da waja mayam lawni ha bada koi gi graduate school upper amadi primary school gi waja punna lising ani ka lising ma cham yang khema toi lobasi koi gi kan koi gi mark ta lawni written exam yaroi mark haidi magi mark score du di yanga magi educational score di yanga interview lor ga khan gani habi wa phum lakpati even toan ba mahiro institution mayam haidi mahiro gi loop haitare manipuri moina so athing ba thamure education s ki department ba ko sholon jan strike to bi yare mark basis ta lobi yaro ja log matam da qualified oiba tak pa hibo ja lobi yu written exam tar lobi ga na habi wa phum dari oja gi meng da kari lebi oja apha ba log da badagi si station line khambi bra atopa kari reason lebi sisu ko zamati oi aidi khudam na khona oja si lobu matam da sai fazana magi quality asai magi sincerity ga se masi karmai torga masi control yenga da ke masi interview kanda fazana lawram oiraga di oja ai samak oja ni ko aduga ai khoi ji higher secondary oja ni lecturer ni adubu ai khoi lobu matam da MPC na lawre matam da ai ka written test tawi interview tawi aduga kari matam da ai khoi oja si lobu matam da yamna kadi haitari pick in the shoes da lauki bagumba kemba se matam khara lai gre okay matam khara adu matam du da lauki banani khangde hujiki lai ba oja sing da sincerity gi jangja da lai gi bai tare sincerity lai ta basi gi government school gi sai gi drawback se lakpa drawback la amni na sai gi khara phaba tore even hujik tg gi oja nupi amagi macha nupi ma sai position de yauri din ko si ma masamak si private school thare mai tau da siu bai mong okay government school ki ojana masa si private school thare are position low re position low re al masai gi school du ketang kan to bogum ba khara lai rep se aduna oja sing si su sai akoi isa gi drawback se masi kamai to ra masi sum thok si ge ai ba se akoi association na bog da yaring ge oja sing si akoi khara control to ba kari hai tare mai sincerity si check to hai tare okay charity begins at home yum de hone hai akoi isa da gi han apply to tare adamaina akoi association na di du bhaw control to na lak na ri ada akoi na di kam to ro ni de mathak ta leiba director adagi akoi gi secretary natraga minister leidina ko si yam toina matam da akoi institution je akoi isa na like tam kon tam da akoi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯇꯁꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯈꯤ ꯑꯩꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 7 8 ꯇꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯇꯔ ꯑꯗꯨ ꯖꯦꯗꯤꯑꯣꯒ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯂꯩꯇꯕꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕꯖꯥꯠꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯐꯥꯎꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯅꯗꯕꯒꯤ ꯚꯥꯞꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝꯕꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯣꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯇꯝꯍꯟꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯁꯨ क्वालिटी वांहन्ननबा अदुगा तुंगदा ngसाइगी मोइगी क्वालिटी ऑफ मेन मी अमगी चपचाबु क्वालिटी दु लेहन्नबा ngसाइगी ओनली पैसा तानबगी रोमदा नत्तबा सिगी मयाम लाइदना को पैसा ताननबगी मोंगदा द सुम चखिदना ngसाइगी मागी मी द कमाइ तौरगा बिहेवियर तौगदगी काइबसि खंगचलक्तबा कदबो ऑफिसर ओइरकांदा अदु मे मोंगा सि लायब अन सिमबसि पूरा होल सिस्टम से सुम थोकपा अदु होजिकसि अयाम प्राइवेट स्कूल दसु फजन तौबिरिन मसाना दुम एकोइ पोजिशन सि लौरइबनि को द गवर्नमेंट स्कूल गिसु होजिक खुदमना गोकुल हाई स्कूल हारिबा सिदा अंगा अमा पोजिशन यावरइसे मसि ममा पासु दैदि ओजासु कैसु एडेट को ओइबनि ngसाइगी अखोइसि स्कूल सि अंतंग फै हायौद्रगदि यात्रेन कन्न होनरकपदगी स्कूल सि फरिने सिमाइ तौदरा गवर्नमेंट गी स्कूल खुदिमक्ता मसि होनमिनरगदि ओके गवर्नमेंट स्कूल दा होना मथक तारी होना मथक तारी सेल हम कन खर्चा तौरी जाने चाटिंग दी हम कन तौबा अदो होना बसी ओजागी साइते सु महिरोगी साइते सु मापगी साइते सु प्रोबेबली खितंग वाट पो ओरमदो माले अदो हंदा इना कोने से सुरु हतरे कोई लेकाई वाकन इंपैक्ट न्यूज़ के प्रोग्राम ले जमदो चलो बता लिलोंग हाउरे भी है मय लेका है तारे स्कूल ममिंग दे निसिंग जतरे स्कूल अमल हेउरी अपर प्राइमरी स्कूल ने तारे क्लास 8 पो लेबाव और हाई रिबे स्कूल सिदा गवर्नमेंट की स्कूल ने तो हाई रिबे गवर्नमेंट की स्कूल सिदा अपर प्राइमरी स्कूल सिदा लेरिबो ओजासे मोय गमी ओजाबुदी लोय लेबा अदु लेरिबो ओजासिंग निंगथिना महि ताकपी रे हबसे लेकाई की मियाम जेना खंगबदगी मयाम जे लेकाई की क्लब ऑर्गेनाइजेशन मयाम से पुंजल लगा कोई प्राइवेट ओजा खरा नेक्चा वाय तारे कमिटी सिना है तारे स्कूल कमिटी सिना ओजा ने अदुगा मोगी पिफुम थोपा सैलरी सिसु कमिटी सिना बेर तोरगा लारिक ताहल ले अदुगा गवर्नमेंट सेलेक्ट तोरगा थारे इबो ओजा सिंग अदुना अदु मोय मरक्तगी ओजा अहु मरीदी ताकपा ngambagi capacity leidana takpa yauriba aduga ayam bo ja singdi bhabok oirga layare school sida sumbe school condition se koi lilong hauribi mele kai khatang oram do mandi atobo jolem do wale aduga private school da laktar gadi private school da di koi gi government school gi smaina tolop yamna piwa junate yamna limited piwa ngatani yama bata koi lising tara lising kun gi marak average swai ngatani lerise even tara gi makha da leiba oja mayam thengna jare adubu yamna dedication amaga passion amaga loirana hadi oja amagi profession do madu ngana like tai मधु सु रीजन मोरम या तो अतोप रीजन मददी वजा सिंग से एनी टाइम आई की महत सिनो खेबे या हेबगी आखि बमग लोन सु लाइक ताम दो माले मधु नो बजा ला कोई महिरो सिंग से हम फरिजे नत्रगा होजिकान दी प्राइवेट स्कूल तम गेरा गवर्नमेंट स्कूल तम गेरा मसा सिंग जी कंपलसरीली एवरी सब्जेक्ट खुदिमा की कंपलसरी नोंगाम दे नुबिता ट्यूशन छत्रगदी कोर्स अनिरा अहुमलगुम हंद तारगदी मचा सिंग से कोई टॉप रैंक दे यावबंगा मोय हबगी वाखल नत्रगा एटलीस्ट पास तोबंगा मोय हबगी वाखल लेना बजनो ओदिरा प्राइवेट स्कूल सिना आउटसाइड दौरी जोजा करी हैबनी स्कूल से तसेना फबई ओदिरा नत्रगा ट्यूशन कल्चर सिन ओदिरा ओजा सिंग की बदी ओदिरा करी माबी गोजा मतंग सोयदा इन थमजनिंग बसी सुमी होजिटी मणिपुरदा यामना खंगहौदब कल्चर अमख अखोई ट्यूशन कल्चर हाइना अमख अखोई थोगलई तसेंग बगीदी ट्यूशन हाइबसिना अंगांग अमगी लाइरेक फबगी चांग लेपंगमदे लाइरेक फबगी चांग माबु सर्टिफाइड तौदोरी बदुदी स्कूल खक्तना सर्टिफाइड तौगदबनी ओके अदुना अखोइना मतंग सोयदा थमजनिंग बसी प्राइवेट स्कूल सिंगददी अयामना अखोई सब्जेक्ट खुदिमकी ओजा सिंगसी वाटना थमे नंबर 1 सी फॉर एग्जांपल सोशल साइंस हाइबा तारगसु सोशल साइंस दा अखोई सब्जेक्ट अहुम तमे समना हाइबदा हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स एंड इको हाइरिबा सब्जेक्ट अहुम सी आर्ट्स लोरपा ओजा मना पुलपि ताकपंगमी बट हिस्ट्री लोरपा हिस्ट्री दा मास्टर तोरपा और हिस्ट्री दा खरे हेना अखोई डिग्री फंगप मी अमखकना अखोई सोशल साइंस तोंगान बा ज्योग्राफी अदगी सिविक्स इको दा ताकपसि खरा दुम वागनी हादि माना मास्टर तोरपा और माना मधुदा हेना नैनरक्तब सब्जेक्ट अमु ओइबना अदुना अखोई प्राइवेट स्कूल सिंगददी साइंस तसु फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हारिबसि साइंस दा पास तौरी हाइदना साइंस की ओजा अमना पुन हेक्ता ताकपगी अखोई दा सनबी लेते अखोई दी सब्जेक्ट से मसा खाइना यारिम के अंगांग सिंग सिदा मागी मधुदा खर खजिक हेना खंगब ओजा सिंगुना ताली मसिनसु मरम अमा अखोई सोइदन ओइगने न खल्ली लोइनना अखोइना ngसाइगी ट्यूशन कल्चर सि सुमी मणिपुरी होजिक ट्यूशन तौद्रगदी अखोई अंगांग सिप ले परीक्षा पास तौरदबगी ओखलोल अमा कोइ चेनबा होवे अदुबु मसी ट्यूशन हाइबसिदी स्कूल ताइब पोतुदगी खर खजिक मखोइदा क्लास याहोदब ओजाना ताकपदा खितंग मुन्ना ताहोदबदगी और ओजाना खितंग एक्सप्लेनेशन दा मखोइना खितंग भाप तादब वाटपदु
तोंगान ट्यूटोरियल होम में चलकांदा ट्यूटोरियल सेंटर में चलकांदा मधु नहीं नबनी अदु हौजिकती पैसा याम पीर कांदा ट्यूशन तौबगी चटनबी मलाई अदु ट्यूशन तौब खक्तना परीक्षा पास तौगदबदी नती तसेंग ngasi अखोगी थारिबागी चांग अखोई रोजी परीक्षा पास तौरिबी चांग से 65.5 ने लेमहौरिबा nearly 40% सिगी अंगांग सिंग खुदिमुक ट्यूशन तौबगा तौरंगनी ट्यूशन तौरगा हेक्ता अंगांग पास तौगदब लेते अदुबु अखोई स्कूल सिंगना फजन ताकपीबा लोइनना मधुदा खले खजिक खंगहौद पोट खरा तोंगानबा मधु सब्जेक्ट की हेन फबे एक्सपर्ट अमदा तानब चटपुदुदी अखोई याम फयन खली अदु ट्यूशन दे हेन एम्फेसिस पीर कांदा ट्यूशन नत्रगदी इसा पास तौरोय हाइबगी वखलोलदु आइगी लमसिगी नुक्सिजरबा लेबा म्याम थादोनिंगी मरमदी अखोई ट्यूशन तो वाइबसे डबल एक्सपेंडिचर नि स्कूल गी प्राइवेट स्कूल हाइबसिदी तोंगाना फी पीर कांदा अखोई लेक तमीबनी अदु ओजागी वाखंद गे खनबी अखोई प्राइवेट स्कूल सिंगसी नत्रग इवन गवर्नमेंट स्कूल फाउबा अखोई प्राइवेट कल्चर से ट्यूशन कल्चर हाइतारे ट्यूशन कल्चर जे लेत्रगदी हुजिक लेरिबा अखोई पासिंग चाक परसेंटेज हाइतारे 65% गासे मसी योबंग हमनी खंबी ब्रा दुगा ngasi प्राइवेट स्कूल में हमना आउटशाइन के तौरगे से तोबंग हमनी खंबी ब्रा करी हाइबी मसीदी थोइना ओहोम लेरोइन खनजे अयो खनददी अदु ट्यूशन नते ट्यूशन डज नॉट प्ले एनी रोल no ट्यूशन इज नॉट an important role I think स्कूल दा ताइबो ओजा सिंगसी अखोई अयामना प्राइवेट स्कूल दा लेक ताइबो ओजा सिंगसी यामना ट्यूशन लोबंग आतनी ट्यूशन लोबंग आतनी लोइनना स्कूल की अथॉरिटी ना फजना मखोइदा मियेंग अमा थमगा लेबनिना स्कूल की क्लास स्टफ याम निंगथीना ता हेना कोइन लोगजै मरमदी अखोई प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मखादा लेबा प्राइवेट स्कूल सिंग से ए मतम कोइन सरप्राइज विजिट तोगी अखोई एसोसिएशन सु हाइबा स्कूल सिंग सी दा लाइक निथीना ताकप्रा नत्रगना सब्जेक्ट खुदिम की ओजा फजना लेब्रा अदि सब्जेक्ट अमा इंगा साइगी सोशल साइंस की हिस्ट्री की ओजाना सिविक्स की कोची ताक्सिन ब्रा जोग्राफी ताक्सिन ब्रा हाइबगी अखोइना तत्तने हे अखोई येंग बसली अदुना अयाम मतमदा अखोई प्राइवेट स्कूल सिंगी ओजा सिंग सी मागी तोंगा तोंगा सब्जेक्ट लोइना तोंगा मसा खाइना थमी मसिनसु हेन अंगांग सिंग दा इंप्रूव तोरपगी मसा अमने हेने लोगजगी ओके सब्जेक्ट खुदिम की कोई तोंगा ओजा सिंग थमिरगा डेडिकेटेड स्टडी से तहले हाबनी तहले हाबनी अदुबु ट्यूशन से करिगुम लेता तारगदी तोंगा सब्जेक्ट की डेडिकेटेड सब्जेक्ट की डेडिकेटेड ओजा लेबा तारगसु ngasi private school mayam na outside tawri sita sene tawgadori bra oja sing sigi na traga private school sing sigi teaching methodology mayam sina taseng na ngasi laiba change asi porokli bra na traga tuition na porokli ba habagi yamna chamna ba amadi leri adubu oja na tapir bi matung nadi ko school khatana su sufficiently tawba yai habagi wapum leri adubu mama pa oiba sing mairoi sing na di ngasi tuition yaudra di आई पास तो वो ngamaroy natraga mayam gi leinari level se yobung ngamaroy habagi fear psychosis amadi yamna chauna lere masi school nasu masi thok tanab ge tamta senbadi mathok tai fear psychosis lenda ba nang na school da tamisi masi more than enough ni adequate ni makhadi nagi nasa yona jabagi makha poli habagi confidence mahiro khodi makta pi bataraga di probably mahiro singa si ngasi dagi natraga hiyeng dagi tuition chapa tum tona khibi ai on the no brand loja ke break matung da ojani ke sanag da wari myam jeri bekte am thonjar ke impact ni sumeng tadlo मणिपुर की अहानबा ब्यूटिफिकेशन सेंटर मफम सिदा माहिंग उरिंग उनसा खोइबा अरीबा दाकफम फहनबा ngami टेटू मोल फ्रेकल न चिंगबसु लौथोकपा याय हकचांग की अहेनबा फेट पामदबा बॉडी की हेयर लौथोकपा याय अहानबा लाकपीबा 100 कस्टमर दा स्किन टेस्ट अमदी डॉक्टर कंसल्टेशन लेमने हिंगजगन ngasimak unabiu डॉक्टर मधुबाला लेजर ब्यूटी क्लिनिक MG एवेन्यू इम्फाल Welcome back to the Manung Hutna ni 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthongbam. Manung Hutna ta ngasi khana jarima ba si ngarang haido khiba BOSEM Board of Secondary Education Manipur na loba high school living certificate examination atraka metric examination ki foliang bu matam da top 25 habatare khwaidagi mayam na phangba mahiroi kunmanga khangat pada kunmanga sida thangna na phangba haidi chap mana na phangba ma yaubada ki mahiro yankhai manga yaure mahiro yankhai manga sigi manung da yankhai mari private school gi ore amana government school gi ore maram government school se kadai de sakhar bage karge tamukta government sugi amna sel thadar matung da mahiro am khatamak puthokpa ngamli bino haibagi matang dani mathangi question se ai oja jo ko madla che goja khoi gi government school sing da mahiro sing pass out of the example to le rengarang gi sini am chawpa crystal clear example ne adubu school sing se da mahiro sing chaning da bagi
नत्रगा मिंग चंदबगिसु हाइदि प्राइवेट लोय चनबगिसु आई सेल पाइ दब तारगसु इसासी प्राइवेट स्कूल द थादि यादि हाबगी वाखल वरम लाइसि करी ने खंबी के ओजा मसिंग वाट पने खंबी ब्रा नत्रगा लेरिबो जा सिंग निथिना ताकपि दब दिन खंबी ब्रा नत्रगा स्कूल की बिल्डिंग से उबदा को तिलाई खंबी चुगदो मा बदु दगी ने खंबी ब्रा यूनिफॉर्म निथिना लेतब दिन खंबी ब्रा नत्रगा मागी फम नबा कोगी डेस्क अमदी बेंच निथिना लेतबा अदगी टीचिंग एड्स लेतबा टॉयलेट्स लेतबा अदगी अतोप इंफ्रास्ट्रक्चर मयाम स्कूल की लाइफ थोक मयाम से लेतबदगी ममा पाव बिसिंग मचा से मचे था मतमदा कोगी ओवरऑल ग्रोथ से महिरोसिता लावे है न की मचा से था दमने खमी ब्रा करी हाबिनी होजा मसी मरोइना होल सिस्टम से असे असोइबगी असोइबा मयाम लेरेबको जे अखोय योना हाबिगिबा सही बिल्डिंग फत्तबगी अदगी ओजा सेटिस्फाई ओइदबगी सब्जेक्ट टीचर वाटबगी सिंबा मयाम से लोइ लेरी अदगी अमु असगी गवर्नमेंट हुजी की गवर्नमेंट स्कूल तमीबा आगांसिंगसी असगी प्राइवेट स्कूल फै हाइबगी सही तरा कुनसिदा कैनोमा सुम लेखिबदगी प्रॉब्लम से सुम लाकबदे ngasai प्रॉब्लम मयाम सिना बिल्डिंग लेरमदाबा बोरा पुरा चटपा स्कूल गुम्बा कैम मयाम दे सब्जेक्ट टीचर लेतबा सिबै ड्रॉबैक मयाम लै ai ngasai हाइजेरे अदो ओजा सुम समायना कोगी ओजा लेतबा डेस्क लेतबा अरगी फ्लोर कायर लेबा अरगी फलांग यावदो स्कूल मयाम लेरे कोई सामा फलांग यावदो स्कूल लेतबा पो सात्र ngade अदुबु मतम तो कंपीट तौनिंगाई प्राइवेट स्कूल याम लेगे मसिंग लेतबा आदि लिटिल फ्लोर सेंट जोसेफ काइन लेरगा मयाम जि लेरमदबा हुजिंगना लोइन फिट तौसलक हाइतारे मयाम फान लाइन खंगदे बिसेमपुर लाइन एनी कक्चिंग नुंचिंग लेद्रो इवन अदुबु ओजा हौजिक्ति कोई मतमददि दुबाइना बु तोरते हुजिक्ति हेदी यूनिफॉर्म फ्री द पीरे लारिक सु फ्री द पीरे क्लास 8 फाउदी अदुगि चाना थन मिड डे मील फाउ चाको पिजरबने हाइदे फ्री वीज मयाम फ्री स्ट मयाम यंथोबने अदु फाउबदा आयाम स्कूल सिंग से द मैरो सिंग से चनिंग द्रि हेतर गम स्कूल मरोइना अदुगुम बसिंग से तम्मीबा खरसे खरसे ngasai karamba makhan gi lake bu third divisioner dei pass tawba ngamdraba gumba si government da laihoreba adi private na phai haibadagi ngasai gi afabagi di loina nursery dagi na sum semak pasida afabasi sum pick out tawraga private school sina afaba si aikona su ujare the even government school gi oja du balu ngasai ada tharaga position lore ne ngasai haijagi do simai tawdana ngasai sim bai problem am la problem si sum create tawrpadagi sum थाजरतब खुदम हजी अखोई चीफ सेक्रेटरी ओइबिरिबा अखोई सर नवकेश्वर मसामक्सी अखोई निंगथौखोंग हाई स्कूल देगी पास तौरेनी अरे माना हजी चीफ सेक्रेटरी फो गवर्नमेंट स्कूल देनी समाय तौदरा मणिपुर की सी फरमेबा आदि फत्तबा स्कूल आदि बिल्डिंग फत्रगसु मदुदा असै मतमदुदा अतोप स्कूल दसु चूज तौनिंगाय लेतब हजिकि निदोगोम कोथोम लेदना प्राइवेट स्कूल कोथोम ले अदुना सुम अदोंदा चूज तौखिबा अदो हजिक लेहौरिबा स्कूल खरासिदा गवर्नमेंट की स्कूल सिंगसिदना अवाटपसु लेबा अदगी अमुक अंगांगसु साइगी खरा हंदब मखल की अंगांगसिंगसि अखोइना सेमनब लाकनबा हाइतारे ओके हंदबा कोगी एजुकेशनली खितंग सोलहोरबा अंगांगसिंगना यामन गवर्नमेंट स्कूल दा लाकपना तरा यामना लाइरबा फैमिली की अंगांगसिंग लाक्सन बना मरम होइतुना मखोइदा काहेनबा अटेंशन पि मथौ ताई अदु अंगांगसिंगसि हयंदबति यादबा अंगांगसिंगसि मागी खितंग इबा पाबा ngamnanabagi right to education monda certify ohelnaba angang supa पाबा hayandana soibok to hayandana angang sing chalhandana bisi government school sina control tong langnai duga haugi sahi ani hum se masi government school gi angang singna pass to bi chang se khar ga sum henkalei aduga loina kumsi di position bu yaure haugi sahi di yaudi samai to yaure uchina sina kuma to suba position de yausle adagi atopa subject khara da topper oiba yauri ko haidi bengali da topper oiba ko subject wise da adagi mathematics da 100% phangba angang ma yawi adagi bengali da nepali da leidra ko le sanskrit da mai tong topper oiba angang khara akoi government school na put government school dagi koi subject wise top ओइबदी यावरी तो ओवरऑल कोई की टॉप 25 तरी यावरी से अमा खतनी 21 पोजीशन दा अदु का कॉम्पिटिटिव ओरकपनी ना को खरा खरा दी फगले हाबगी ममीसु तारी है तो वो एट द सेम टाइम डिक्रीज तौरा ब्रा हाबगी ममीसु चावनो तारी हारी महिरोई गवर्नमेंट स्कूल दगी पास तौर पे सांगसि सुम नेमधर कोई ममी तारी एदुगा एनरोलमेंट हाबति मिंग चनबगी मसिंग सु हंदरपगी ममी तारी तो याम कना हारी बा अनिसि हेंगना बा गवर्नमेंट के साइड तगी गवर्नमेंट स्कूल की साइड की होनरी हाबनी उजान ताक पिरिसे तो मथंग दला सनगी से वजा जोइदा कोई की मरुएन इंफाल एरिया ददी स्कूल सु अफफ म्याम लेरे हतर प्राइवेट स्कूल्स ता मरुएना अदुगा खगा लाथोखिबा मफमदगी अदुगा मरुएना चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदगी माइरो सिंगसी गवर्नमेंट स्कूल सिंगसु द पेलक्तबा नत्रगा चिंगी लमददी गवर्नमेंट स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर हेना फतबा ओजा मसिंग वाटपा सुम मयाम से लेबदगी मोसु इंफा दला लाइक तमिंग बायतारे बांदा लातारगसु अमो हॉस्टल द लेबा नत्रगा
school sing private school sing magi admission fees ching mu wang mai tar ching dem kum tharaga admission fee do mu ching mu wang le ramba madu mu ka na hona ba ari hostel dong lei ba tuition mu tha ba ya waring ai sida koi government private school sing sina admission fee sem wang na lawi ari uniform so masa gi yon jali lari khaw de kai de ma ma koi gi chap manana ne haidona koi standard ma puthok na ne haidona tuan tuan ba makal gi businessman ba mong su tawi masi tawi no haidona tuan tuan ba mahiroi look na su thing na athing baga su people leri matang sai dang jeng de khoi oja da su tolo yam pi bu na te mahiroi de admission fee yam lori kari hai bi ne khoi gi chingi mahiroi gumba na tra lai ra ba lai ka yam pam jamoi gi damak ta di tongan ba scholarship na ta discount sing ba se reservation hai tare ne khara kai thok ta school khudum gi compulsorily thambaga se yadab jalu ja khari he na education se promote tona na madu mayam na ubida tori ni akoi thamjai adu school ama ani hoino to hai tare individual hoina pumna maki hoidabo madu ai thamjar ke taseng bagi di mayam na akoi government private school sing da akoi gi manipur gi miyam na yeng biri ba miyeng sing si ai masing mata na kitang sengdok sege taseng na akoi gi private school sing sin low your fee si puba thang bang ngamroi da ba hekta masaji sahi mada lupa lakh mari manga ka cross toraga masaji lek tam badong na mayam ui aikoina masi average oina koina si analysis sum tawjabada sahi mada angang amadagi aikoina lawjari si 10 to 15,000 khatani 10 to 15,000 khatani si for example aikoi admission matamda sumdagi lupa lising manga dagi na taruk teret maximum adagi angang amagi sahi amagi fees da lupa lising teret kumba asina punjila kanda sahi mada angang amadagi aikoina lawrisi lupa lising taraga dagi na tara manga bhogi asimogdani adu boza tongana mo ko lari ki notebook ki uniform ki uniform so ani hum thamjale uniform city compulsory di uniform means akoi private high city uniform set ba yade uniform si akoi gi school gi authority na pi haina akoi lobu yade maram di madu compulsory set ka do problem gani uniform oina bagi damakta madu school na madu supply torom ba yai o school na tongan ba mai magi tongan ba akoi outsource stock ba mayam leiri madu di akoi school gi income hena lobu yaroi maram di madu mama pa oi basing mahiro sing da yam hena wali da uniform ga se akoi gi numit khai do bhai da re si numit si se kadam si numit si se kadam ni ga yam lei bas madu di magi tongan bi school sing du gi magi apa magi matung ina tawi adu bo khojikti tongan mahiloi gi loop sing na yaraga di school uniforms amadagi hena thamiranu haibna sing basi thami adu ama haksina अखोगी हप्ता अमा सेलक मतमदा अंगांग सिंग सिदा मदुगी खजितंग कनो तो बुसु दुम लै अजुना हप्ता अनि गुम्बा अमना टी शर्ट गुम्बा अरि अमना अखोगी अदुम अखोगी यूनिफॉर्म अखोगी करि हाइतारे अखोगी जनरली सेट यूनिफॉर्म दे दुम थमे अदुमाइना थमे अदुना अखोइना मतंग स्वाइदा अखोइना थमजनिंग बसी अखोई तसेंगना मणिपुर दा लेरिबा स्कूल खुदिमक सिंग सी अखोई private school khudimak si yengu matam dadi mayam na hoji uri si akhoi ji sendal lambi na school tawba adagi paisa ka se mayam akhoi parents sing dagi lawrga tawbudong na mayam na ubi madu madi yam na wrong concept hena ilok thamjage okay sendal lambi ki mong da yam paisa lobudi sel lobudi nate adubu koi government ka comparatively yang badam da yam na hena lawrbra habagi akib dugi wa khatani habini waja tak prise aroi bo no wajane meden langning bo question si yam tena matam solution gravni na कोई मैट्रिक पे है तो करे पास तो मैम याव रहे मैम हराउ न रहे 65% पास तो करे 35% पास तो होद्री पास तो बसिंग दुदी तोंगा तोंगा ऑर्गेनाइजेशन ना स्कूल दुना कखतना क्लब ना ऑर्गेनाइजेशन मैम तौदना प्राइज पु पिबने स्कॉलरशिप पु पिबने पुनिंग थगत पिरनी फेल होरी बा लिसिंग कुंठा मंगा हदि 35% हाय तारे ने मखोई गी दमुक्ता दी कनाम तंग असि बो तो पुनिंग जंग बिबो दे मतंग स्वाइसिदा स्कूल ओजा क्लब ऑर्गेनाइजेशन मैम सिना खोगी फेल होग्राबा फेल होइबा हाय सि मागी कंडीशन मैम लेरम बया मागी सु प्रॉब्लम मैम लेरम ना फेल होइदुनी मधुकी नमक्ता दी कोई अदुम मखल के पैकेज है अदुम मखल की पुनिंग थगनी होइबा महिरो सिंग दो अफब लंबी द प्रप याबा नत्रगदी सुसाइड तो ड्रग एडिक्ट होखिबा एंटी सोशल एलिमेंट यावसन खिबा मयाम थोलक तोरिबनी 35% सिदगी करी तो हनबि आइ खनबियो मसे अखोई मरोइना आई साई स्कूल से मेकोला हायर सेकेंडरी स्कूल मसिदा हौगिब से खरा से अखोई प्रिंसिपल से सु याम फै आइना वीपी ओइना सुम हुबनी को दसमाइ तो कान नगासाइगी mama pa ji unaba adai masa ji unaba sing ma jam tawe ba khoina aduna parikha loi ka kan sida khoina kokhat kani kokhat laga la agadi noi gi tongan be special class ama tawni khoni hain to atai du go pulhan da bida se mai laga tawda angang sing si kai dori khotori si am section na yeng ba duna leiba ki one leiba school khuding ma ki head of the institution sing na ngasai gi masi moi si kauraga tongan na haidi
ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯒꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯐꯝꯍꯟꯕꯤ ꯇꯥꯔꯦꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯀ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯀ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯀꯩꯗꯧꯕꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯃꯦꯟꯈꯠꯄꯤꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯇꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯤꯃ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯀꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯥꯎꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯕꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯀꯥꯁꯦ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯐꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯐꯥꯎ ꯑꯐꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯥꯎꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯧꯈꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯝꯄꯦꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀ꯭ꯔꯥꯁ ꯀꯣꯔꯁꯀꯨꯝꯕ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯊꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯃꯦꯟꯈꯠꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯐꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯏꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯈꯟꯖꯩ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯔꯤꯈꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐꯦꯟ ꯇꯥꯍꯧꯔꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯐꯦꯟ ꯇꯥꯍꯧꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯐꯦꯟ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯕꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯪꯈꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯃꯇꯪꯒ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯆꯧꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯤꯂꯣ ꯄꯣꯄꯔꯇꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯔꯐꯥꯅꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯣꯇꯥ ꯂꯩ ꯁꯤ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ UCMꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯩ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯀꯅꯥ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯐꯕ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗꯤ ꯂꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯗ ꯐꯤꯠ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯗ ꯂꯥꯛꯏ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡ 35 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯐꯤꯠ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯒꯟꯒꯗꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯔꯣꯏꯗꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯤ ꯅꯣ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯟꯒꯅꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯧꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯐꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯐꯠꯂꯣꯏꯗꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯐꯦꯟ ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯅ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯕ ꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯖꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯖꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯪ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯆꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯁꯣꯟꯊꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯐꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯗꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯆꯤꯞꯃꯦꯟꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯆꯤꯞꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯂꯥꯁ ꯃꯦꯅꯤ ꯌꯔꯁ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯀꯤ ꯈꯔꯗꯒꯤꯁꯨ ꯎꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯆꯤꯞꯃꯦꯟꯠ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯐꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯏꯃꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯈꯔ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯈꯥꯏꯗꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯥꯏꯗꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯒꯤ ꯆꯤꯡꯗꯒꯤ ꯇꯝꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯣꯏ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯌꯨ ꯖꯣꯏꯅꯤꯡ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯃꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯜ ꯑꯥꯏ ꯗꯤ impactvnews@gmail.com ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯄꯦꯖ www.facebook.com/impactvmanipurda join tawbiraga comment amadi feedback thabirakpa yagani with that this is Rajwan Thongum signing out see you same time next time at prime time have a good night